And then say that some reno or that Jia Bribia or the Maye. Now, what you mean, ye menstrual disorder. A home called more Dr. Dubois, Church, and some more. And then she had also the other side and back. I didn't think it was a bassa. Your baby here 5 minutes here in Chakra. And point for me at a clinic. There's a number no screen as a fat. They are really no crowd wiki with the air king. Brahon has can no a free. So you be my so your bar. Dog, you know, say. Your courses, the other menstrual disorder. You made us a pa. Now, what you didn't come out for BBF and a menstrual disorder. Nanra, you didn't come off. I won't say you're categorizing under 4 headings. You will be a beacon and say premenstrual disorder. You can say premenstrual disorder no, and no your bar before the menses bebano. Ubuan tibiano, Ubuano or fe, Ubuana Nayasi to Tuno, Ubuana, the quanto domiane basa. Obi wa bon say e bufuo enche na ne buafu obi yam hwie because the menses beba obi yam timitim because the menses beba obi afutimi akapu enam say the menses beba ni nyina no ye beka se wanye bibi efen say premenstrual disorder ye wo ba akoso ye beka ne say amenorrhea aye ka say eno no de oba no betima tena se bosome miensa bosome nsia 2 years 3 years na the menses mada eno so eyo how eye disorder no so eyo how ni bia ehia say ye finding out the intia emma o menses emma obi so ha ne de no ye beka say menorrhea ana say menorrhagia e ka say menorrhagia no a na je say nipa na tena se wono no ne moja ne ba entwada obi timinya menses 3 weeks to bear 1 month or 16 will be 6 weeks na the menses ni ntwai obi so de ne twaye no a within bear 1 week or 2 na e say tuem et obi o abo so wa yakoya ne hu moja nyina sa wonam a asa ne mfanama de bi obe check ne moja na ne moja so ate ene e beka so wanya bibi e fe ne say menorrhagia ye oba akoso e kan say e dysmenorrhea no so ne say obi wo a ne menses ne beba yawo obi go through na se tutu no o gina na so enyina wo ya hwe anya yie because just onom painkillers they are not thing and sana pains no etimi akofoma ma no na no nne ye bisa se ekwan be na de saade ye ne ba the causes na etimi de ba no obu ana ne hormones na imbalance yi de be kan se hormonal imbalance se mo hormones na imbalance yi a etima menses na etimi teko etima moja no so timi tu moja no so obu a etimi ba moja na etimi ba tama pe bia titama won expect menses no obi timi nya menses mienu in a month ni nyina no eye hormones na dimi de saade ye ne ba obi so ha de ne de ba eye fibroid ye fa uterine fibroid so eno no wo ha etima utimi bleed ana polyps obu ana growth bi na ba wawode enim eno so timi ma wo bleed kese pa obi so ha ye fa bibi endometriosis eno no obu ana ne na wode enim no na ahuhuro eno so eya ade a eno so timi ma moja etimi edai etimi tu ema pa obi so ha na moja woni ni kunu hia ana woni be mehia bo se moja efi akire ba obehwem na bia cancer bi kokoram na wode na no ye wo kokorama e wo cervical no ye beka ne se cervical cancer eno no ta de saade ne ba pa se woni be makura hia wia na moja na tama ni kwa se wo expect moja kora na moja ede na etu ni nyina no eye some of the causes ya etimi kofa ovarian system de ba bibi ye beka ne se PID pelvic inflammatory diseases enu so timi de ba ni nyina timi kofa ade e fe ne se menstrual disorder e ba be hye ema infection yes I don't let the PID ne ba no gonorrhea chlamydia ni nyina timi kofa ade e fe ne se menstrual disorder e ba be hye ni pada sani end point to be particularly yade bia ha obia wo ye bema wo de boss wa na ho asane wo ye bema wo hu se wa ho ode ne e kofom se de obema se de ka ne peja se de ne sitie no ene de ente sa ye sebra ye wo eno bia ye betimi de ama wa instantly no ano wo be di ho adanse freyen e wo number yi so ana wo ye oba so a sa premenstrual disorder ka wasani scan no ye free lab ye 300 Ghana ye branch bia so batachi mande no Kumase Takrade Accra Spintex Road and at Tema Committee 22 no oba scan no a free of charge number ni 0244 86 70 68 0244 86 70 68 yeah that's Dr. Adom Boateng out and cannot nyame ya duma saka ye ho 5 minutes ye nche e wi ana wako duma so o chen kwa ho den ho a ye be se hia